mwaka uliole bono gaki no chake como ngentere mapema iga onko ngentere kwa gotiga goche gochi 2027 bono iga ne ngombe ritororo togo kama ngombe ritororo kama oko yabera ne chinsi yaga kwa yabera no banyasi kwa ara kama na kieko gara baruroche bago chibatopwa oizo kwa na roche mbaru wake mwana mbake ntumo ngono yokura pi yani mbapo yetu no pi tutu amwete ndugo chindu amwete nke lakini gari mbamweti pi lakini liliba akora liliba manya ngosoire bagatomo mugakori kagendo kwani oria turanyore ebintu bakamukwania bono maate ichu Jumapili no mo president yakare kokora cha madaraka day ari no akare orosi stadium orosi airport iri aba yimokire igoro nduto bayitko sengo tumwanyina bari lakini bararonyorire bararageire chipara chiara abeire ebintu byara abeire toche se itoga gusi ngiyekoba tuachaga kwemincha omwako mutangani onto no mobe omonto borra ng'abantu abani mbakene mbago akashukurani chikura chigo ikanaende tonyora ng'ana no gakori ng'anga kiare nane ntogotera nane chikura chiakwe nane tuirane naye tutagoja kweng'onya abantu batanu nabono iga epara ya ino ya birongo ya nyanturago ya nekekuru kwese zameri bono mochi miles per cheno it's about 68 kilometers 38 I think so 38 kilometers epare ya ino omongwano yobe kire budget ya tangaswe baada ya metionyo mo gosebere president ko chiko igora epare ye chake mo chaka kumwe mwintira contract ate yakanu epare tigarere nchira arafu kire kikebe tori siasa gose tora kore pare tori siasa gose tora kore pare egetie kikianya anturago nkiabekere 2 milioni 100 yo kerosi ke akono kare gochi gochezo bono egasaira ko buginga ngwe una babunge ababande babusi na kwana abantu bane bakarobe ka ko buginga ngwe kongenda lyo mogana etikorusi chibekwa ngao ekawande keketikare tokoja gwakasi ekiagera siasa yenabere iko o ngombe ko kapwe kwebererikwa abaguzi ba minto njengo baebereri totakora atiga siasa toraebereri umuntu yara to ebitago toa tomako banganya siasa no chukubanga ko chimoto waki abara bameto ere biya ko sere bobe okuma ne gore para lakini wote bisairi ngakarua kuma ne gore para kikoma te karua gose mana tigato te bisairi yarwawe toganya serikali ko chikoja ne kego cha to yema itidereri e pari ma go cha korosi wa beno wani na omotegete boigo na omotegete boigo inche bono iga na ate ya bantu bona inche bono iga my friend ogicha toga no kwa siasa etogwa na ate isairi na inche na nyakundi na manduku na bababo ntogoro na ali ga ntogoro kwa jamira okatogolia maiso sana na babosi bi omweshimiwa Steve Mogaka ena abatebiga budget yego chikorosigwa ekaroma etotali serikali no ene kare budget yekorosi kutukurangerirwa hono tukumanya kiye keke kubagwa ayo kwa ina riri ache bunge wate ba aye gosenei ekegara tukurangerirwa se minister tukurangerirwa se PS tukurangerirwa se director of finance tukurangerirwa nde bona babunge bari batari guchiari kubwatie bintu byabo emure yemune gotwa chipara cyabana kichikoba estadi mwe bunere na kebito byabo bikoba na abatebi abatone tone kwemiga intutonguse tobeke chistima tobeke chipara oyo wochiko kwama igoro lyahe aganye na ene bagusi batete na tosanira mukamo lakini abayebereiri abana ba minto gusi onde bwensi okoboli chikura khomuboyo lakini asaloneka kalikura tokoboli bone kine tokoreta bangona abana toikire babugate bose bana bame togate na yaro chira sa chiachire chekyobe ayo tete totene gato ake siasa tokure bosa igo womanete ngo igune squeeze chiredi o tebi osoro sikanya lebe sijui nini nga osoro mote byokira tago kwa ekereke wanda chiti munibere nje ngo chiasa moinari ai no be ndugu yane kero chiasa moinari lazima ngwatege ekereke wanda bose bana bame togate ekegara chego chiasa moinari ayo chiasa moinari ese egitore ono ndo wate ka kirango ino yomiro inje no mopira na hana ne kibali ngogo
Une kiagara njemo inaane. Towa ndeka timbeka goringa ngoyo mirone arobe gore gori kipa muinari. Binde bibi ko dalekana. Ose wana wabito. Oyimo pireki. Inje ebega te Chelsea yane. Chelsea yane timu yana leko ku Manchester United. Naye obega te Chelsea yago. Ye timu ekoroku ati kare asiri ka ko sena Arsenal. Oh no. Yandra goe. Okoranga abantu be timu ene na obajira. Timu eri enke bare kamora. Wose ti antu bi example. Inche imbegete Chelsea yane ashabana. Ayamo inari obegete Chelsea ya Ormaya. Omawa ndainga ego orikipere Ormaya no bogusi. Ayengo Chiesa ashabana ti ngati Chiesa mbeke go chiase Ormaya. Asek gikonore tranoneri como okoria ngibeke go yana ibe. Elebia basere bobe. Abana baminto einero siasa tora ake gusiya ito ebioke. Einero siasa. Mwanjera bile. Bona bageni ababango cha okwana. Bikone elire gosena ki. Ekero gote na okwana kende gyozi ekiagara. Ninja indu tuacha. Gosema no. Maina bantu bana maite. Dokwane. Yes. Bantu bana maite mwa injoba na njiti maite gokira. Onta inkire bona kwangita njiti maite gokira. Njenja kama nokakana kana nesukari akane pilipili bonda rwacha kwane na bontongire. Eserikali iri nkoro ba ko ramne pilipili ba mbuata. Bona kanche nkaranzere tongo tuora my friend gendoke okera abere. Oh nde buya. Oma wate induga sa mandegere. Dani ngere na zero chiko chale kaya ga kinti. Ekana alko watu wake ubu yani ngomu watu kusema kale. Watatoke serikali ngeke Bone uma eteke ni yosro tata ni more genteke na kenga ka nkoba buya tata ko ngwaro jaba ngo bane igora ba kukwana bakabana ba ko fake production tata ko toke serikali ngazi enkomu bakoko ga rade kana abo atirwe na abekwe kawa ime yayo ko atebe chando njetinda ngo era sime chande dia na alwala njedia na gira ta njetinda ke eye na ro sirie eye na ro sirie tigana ala yiragerera ayo gotikorosie yago ochokoragira ane ntunduka iyo sawa nje tiada aliye yane tulikonde indwo tulikonde Isaia karuo achikora koganye serikali ya motwe eyaro siye chiai otara majeri mwamwanje ile agendele serikali ro ale tabage diaba ya mwisho kwa lugha ya Kiswahili wewe zaidi ya mwisho tu peke yake tumeona drama sana Kenya hii. Drama kubwa Kenya hii. A whole MP ambaye amechaguliwa na wananchi. Kwa sababu wamekosa agenda wakiwa na mtu yake ya ambaye alikuwa impeached. Kwa sababu wamekosa agenda. Anaenda anapanga abduction yake. Anasema ya kwamba alishikwa. Anaenda anaingia kwa majani, kwa kahawa, uongo. Baadaye ripoti imeonyesha kwamba ile gari ambayo ilimbeba ilikuwa gari ya mtu yake iliorganiziwa na manager wake wa CDF. Sasa hii tension yetu mnaleta Kenya ni kwa nini? This is the drama we've been telling Kenyans. Hata hizi abductions zote mlikuwa mnasikia in the previous in recent months. Most of them zimepangwa na huyu jamaa wa Wamunyoro anaitwa Gachagua. I am telling you. Interest ya huyu mtu ni kuhakikisha ya kwamba Kenya haina amani, Kenya ianze vita mapema, Kenya ianze kukosana. Na sisi kama hii jamii yetu hapa very hard working ambao tuko Kenya mzima hatuwezi ruhusu Kenya ikose amani. Especially sisi community ya kutoka hapa Kisii. Tunaishi kila mahali. Thika tunaishi, Eldoret tunaishi, kila mahali. Ukianza kuvuruga amani mapema hii hata before elections na kuanza kututishia maneno ya amani na maneno mengine, we are telling you, shame on you, it is not going to work. 2027 will be the most peaceful election ever. And muweke drama namna gani,
Kwa sababu na mimi naambia wale wabunge ambao wanatembea na mheshimiwa wa Munyoro, mkuwe very careful. Huyu mtu ambaye anawaambia mjifanye abduction, atawaua akuja kusema ni serikali. I am telling you. Huyu mtu anafanya drama, anasema kwamba wewe enda ulale kwa kahawa. Mara saa zingine unasema serikali inanipanga kuniua. Wewe sasa, wewe hata ukionekana akili ikufa, sasa wewe unauliwa na nani? Ni mwili tu inatembea. Hakuna mtu hapo na haja na wewe. Sasa tunaambia wale wabunge ambao wanatembea na huyu jamaa ya kwamba mjichunge. The way the guy expresses himself, mpaka unaita press conference, unasema ya kwamba ati yule mbunge ambaye amejifanya alikuwa abducted atiana speech, ati mpaka sasa utasema nini? Hebu utaambia watu nini? Imetokea ilikuwa uongo, alikuwa amekaa hospitali na uongo. Huyo mtu mumchunge, atawapiga risasi, atawaua, aseme ni serikali imefanya hivyo. Msiseme hatukuwaona, because that guy can go to whatever extent to seek sympathy. He can go to whatever extent kutafuta huruma na kutafuta kura na kuleta disorder katika hii Kenya yetu. Lakini tunamwambia we are watching him. If you dare do that, the same government and the same police unit, the same investigative agencies ambayo imekuexpose, they will still expose you na utashikwa. Siku zako zimekaribia tu. Lazima utakula plea for whatever you've been doing in this country, vitu za ukora na kunyang'anya watu mali yao. Watu wa Kisii tunakubaliana namna hiyo? Mnakubali namna hiyo? Huyo mtu mshaimuona hapa? Mshaiona huyo jamaa hapa? Mwanaka Romo Ndoyuga?